Yes, reka twongere tubasuhuze tubifurize ibihe byiza tubifurize umugoroba mwiza umugoroba wuje umugisha kuri mwebwe mutega amatwi ndetse mugakurikirana amakuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho. Turi ku mugoroba wa tariki 31 z'ukwezi kwa mbere umwaka 2026. Nshuti bavandimwe, reka tubane namwe muri byinshi bikomeje kugenda bitangazwa, by'umwihariko birimo amakuru akomeje kugenda aturuka ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Turakubitira ku Burundi rero turebe ngo amakuru aturuka kayo ameze ate. Turareba Perezida Evariste Ndayishimiye, amakuru akomeje kugenda atangazwa ku buzima bwe na amakuru menshi agiye atandukanye. Nk'aka kanya tumaze kugenda dusoma igitangazamakuru cya SOS Media cyandikira ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, cyagarutse ku ngingo ikomeye cyane, aho cyagarutse ku bijyanye n'uko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi nyamuneka Leta Zunze Ubumwe za Amerika arizo zishobora kuba zigiye gufata task yo gukomeza gukurikirana uburwayi umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaba afite. Turaza kugenda tureba ibyari byo bikomeje kugenda bitangazwa. Tuze kugenda tureba umugabo bita Edouard Bizimana, uyu nguyu ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'igihugu cy'u Burundi. Turebe ibyo yaje kugenda atangazwa nyuma y'uko yababajijwe ku kijyanye n'uburwayi bw'uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi. Turaza kugenda tureba ibyari byo. Ubuzima bwa General Alain Guillaume Bunyoni nabwo biravuga yuko buri kugererwa ku mashyi nyuma y'uko umuryango wiwe ukomeje kugenda usaba ubutegetsi bwa CNDD-FDD ndetse na Perezida Evariste Ndayishimiye n'abandi bayobozi bakuru yuko mu by'ukuri bagira ikigongwe bakarekura uyu mugabo wasavinze igihugu cy'u Burundi, wakoze byose mu izina ry'u Burundi, ariko nyamuneka izi saha akaba akomeje kugenda aborera mu munyororo, ariko nanone ubuzima bwe bukaba bugiye kugwa muri gereza. Turaza kugenda tureba ibyari byo, tuze gukubitira nanone ku kijyanye n'ubugambanyi bukomeye cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaze kugenda ikora ku gihugu cy'u Burundi. Murabizi neza yuko mu minsi yashize Perezida Evariste Ndayishimiye yacuruje amabuye benshi n'igihugu cy'Ubushinwa, kandi muranabizi neza 100% yuko Ubushinwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika barimo bararwanira aka karere ka Afrika burasirazuba. Amabuye y'igihugu cya Kongo Leta Zunze Ubumwe za Amerika irayashaka ku bwinshi, tayari ibirindiro ndetse no gukenera aya mabuye bamaze kugenda babyimura ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Ubu delegation y'abanyamerika bamaze kugenda bagera hara ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Benshi baravuga yuko Perezida Neva yaba agiye kugurisha igihugu. Muraza kugenda mumenya ibyari byo n'amakosa akomeye cyane ubutegetsi bwa CNDD-FDD bukomeje kugenda bukora. Tuze kugenda tureba ibyari byo, dukubitire ku bijyanye n'ibitangazwa kuri Prime Niyongabo. Turebe itangazo rikomeye cyane Prime Niyongabo asohoye rigenewe igisirikare cy'u Burundi, yaba abasirikare bari mu gihugu imbere ndetse n'abasirikare barimo bararwana ku butaka bw'igihugu cya Kongo ndetse n'abandi bari hirya no hino ku isi mu butumwa bw'amahoro hano. Ariko nanone iri tangazo amaze kugenda asohora ryaje kugenda rigaruka ku kijyanye n'imishahara y'abasirikare ndetse n'ubuzima bwite bw'abasirikare babayemo mu mashyamba ya Kongo n'ibice bitandukanye ahariya ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Nshuti bavandimwe, ngira ngo turaza gukomereza amakuru yacu nk'uko bisanzwe, turebe muri CNDD-FDD uburyo bihagaze, turebe Reverien Ndikuriyo intambara akomeje kurwana na madamu wa Perezida Evariste Ndayishimiye, intambara idacogora. Benshi bavuga bati umwe muri bo araza kuhasiga gatwe, ariko nyamuneka ubu ngubu biravuga yuko intwaro zose zamaze kugenda zireba uyu mugabo Reverien Ndikuriyo, mu gihe icyo ari cyo cyose gataragenda nkajya gusaba imbabazi uyu mutambukanyi wa Perezida Evariste Ndayishimiye. Ngira ngo ni Angelina Ndayishimiye musanzwe mumenyereye nka mama Pasiteri, nka mama w'igihugu. Turaza kugenda tumenya andi makuru akomeje kugenda avugwa. Turebe nyamuneka ahangaha tukiri muri aka karere ka Afrika burasirazuba, turakubita ku butaka bw'igihugu cya Kongo, naho turebe uburyo bihagaze ku butaka bwa Kongo. Ubu byamaze kugenda bimenyekana yuko ubwo ni bwose kuri Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, nyuma yuko bita Claude Ibalake, uyu nguyu bakavuga yuko ari inshuti y'akadasohoka ya Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo. Tayari izi saka bamaze kugenda agera i Goma, ndetse ku rukuta rwe rwa X amaze gutangaza yuko ku munsi w'ejo azagirana ikiganiro n'itangazamakuru ndetse press conference izagenda igaruka ku kijyanye no kuba uyu mugabo yamaze kwiyomora burundu kuri Leta ya Kinshasa, akaba yamaze kwiyunga kuri M23. Turaza gukomereza amakuru yacu hirya no hino, by'umwihariko ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Turebe imyigaragambyo ikomeye cyane irimo irategurwa nyuma yuko Perezida Evariste Ndayishimiye yaba ari muri cadre force majeure. Turaza kugenda tureba ibyari byo ukwikeka gukomeye cyane mu bayobozi ba CNDD-FDD mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Naho turaza gukubitirayo turebe ngo biraza kugenda bite ko hashinzwa ubugambanyi, ndetse binavuga yuko umwanzi w'akadasohoka wa Perezida Evariste Ndayishimiye yaba afite indaro muri ibi biro
byiwe ari byo ntare rushatsi. Ni amakuru menshi rero agiye atandukanye inshuti bavandimwe tukiri aho ngaho, ariko nyamuneka mudukorere subscribe, mudukandire like, mudukandire share, mu by'ukuri ibiganiro byacu n'amakuru tugenda tubagezaho abikomeze kugenda bibanyura aho muherereye. Ubu rero bidatinze reka dutangire twanzike tubabwire yuko ubuzima bw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi bwamaze kugenda bujya habi cyane, nyuma yuko amakuru avuga yuko uyu mugabo akomeje kugenda ahura n'uburwayi budasanzwe yaje kugira, nyuma yuko mu by'ukuri habayeho igikorane cyangwa se ikoraniro kaminuza ryateranirije hamwe imbaga ya CNDD-FDD ndetse igasiga Reverien Ndikuri yongera gutorerwa kuyobora uyu mugambwe CNDD-FDD, ariko nyamuneka bikagaragaza yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi we nta mahirwe yigeze ahagirira. Ngira ngo murabizi neza yuko mu mezi nk'abiri ashize uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi ubwo yari ari mu ntara ya Muramvya, nibwo abaturage bamubajije ku kijyanye no kuba niba koko aziyamamaza manda ya kabiri muri CNDD-FDD, ariko Perezida Evariste Ndayishimiye nta kindi kintu yigeze abwira abaturage kereka kubabwira yuko mu by'ukuri bagomba kumugira ku mavi bakamusengera, kubera yuko ibi harimo bishobora kuba bisanzwe bimenyerewe yuko ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi benshi mu bayobozi bayobora muri iki gikuru bayobora ku rwego rwa perezida badakunda kugira amahirwe yo gutangira manda zabo ngo bazisoze cyangwa se bisoze amahoro. Ubu rero biravuga yuko ubuzima bwa Perezida Evariste Ndayishimiye buri ahabi, ndetse benshi barakubitira agatoki ku kandi ati yaba yapfaga kuko nawe abo yishe ni benshi, barimo Guillaume Bunyoni ukomeje kugenda anera mu munyururu kandi yari umugabo wasavinze igihugu icyo yari afite cyose akaba yaragiye agihereza igihugu. Si ibyo kandi muranabizi neza yuko abagabo barimo Adolphe Ndikumana wamaze gutabaruka, by'umwihariko murabizi neza yuko uyu yari umugabo w'incabwenge ndetse ufite na byinshi yakoreye iki gihugu cy'u Burundi, ariko nanone tutanibagiwe benshi mu basirikare bagiye batabaruka kubera yuko ubutegetsi bw'abadede butabiyumvagamo. Amakuru kandi akavuga yuko Petero Nkurunziza nyakwigendera cyangwa se wahoze ari perezida w'iki gihugu cy'u Burundi nawe yaba yaragandaguwe cyangwa se akicwa na bamwe mu barwanashyaka cyangwa se abo bahoranye, barimo na Perezida Evariste Ndayishimiye ushinzwa kugira uruhare mu rupfu rw'uyu wahoze ari perezida w'igihugu cy'u Burundi. Rero bikagaragaza yuko ibingibi bikomeje kugenda biteza akaga gakomeye cyane hano kuri ubutaka bw'igihugu cya Repubulika y'u Burundi. Nshuti bavandimwe, ngira ngo murabizi neza yuko amakuru akomeje kugenda asa naho agaragaza yuko ubuzima bw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi bwaba buri mu kaga. Icyo twabashije kugenda dutohoza nuko uwo bita Edouard Ndikumana nawe yamaze kugenda mu by'ukuri atangaza ukuri kw'aya makuru. Edouard Bizimana rero uyu nguyu biravuga yuko yamaze kugenda mu by'ukuri atangaza yuko ubuzima bw'umukuru w'igihugu bushobora kuba abuye mu kaga, ndetse anasaba leta zunze ubumwe za Amerika yuko zigomba kugira icyo zikora kugira ngo Perezida Evariste Ndayishimiye yongere asubire mu buzima buzima. Bamwe badasanzwe cyangwa se mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi bo bavuga yuko ubuzima bw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi bwaba bwaragiye bugirwamo uruhare kugira ngo benshi bashaka kumwambura ubuzima, barimo benshi bo muri CNDD-FDD, abandi mu by'ukuri nabasanzwe batavuga rumwe n'ubutegetsi, ndetse bamwe mu bashyirwa mu majwi harimo Denis Bucuma Nkurunziza. Uyu nguyu nawe mu bihe bitandukanye yakomeje kugenda agaragaza yuko nubwo bwose aba mu ishyaka CNDD-FDD, umugabo wiwe watabarutse yagizemo n'uruhare mu gushinga izi saha, agaragaza yuko atanyuzwe uburyo igihugu kirongowe, ndetse agasaba yuko abarundi bose bahaguruka bakigaragambya cyangwa se bakagaragaza akababaro bafite kugira ngo ishyaka ry'abadede barebe yuko ryagenda riva ku butegetsi. Turaza gukubita ku yandi makuru kandi tubabwire yuko isaha umurundi aho yaca umunyarwanda yahacisha umuriro, ndetse aho umunyarwanda yaca n'umurundi yahacisha umuriro, ariko nkeka yuko atari ko bimeze mu baturage, ahubwo wenda mu nzego z'ubutegetsi nazo ziduhagarariye mu by'ukuri bigaragara yuko mu by'ukuri bitanameze neza. Turaza kugenda tureba rero itangazo Red Tabara yamaze kugenda ikira ahagaragara igaragaza yuko nta kudeta cyangwa se nta mugambi wa kudeta yaba ifite gukora ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, ndetse inahakana 100% yuko ku mikoranire ishinzwe gukorana na mama 23. Aho turaza kugenda tureba ibyari byo, turaza kugenda tugaruka ku bagabo nka Faustin Ndikumana, uyu mugabo ukomeje kuvugisha benshi ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Tugaruke ku mugabo bita Agathon Rwasa, tubabwire amakuru akomeje kugenda amuvugwaho nyuma yuko ishyaka rye rya politike ryamuhisemo nk'ugomba guhagararira iri shyaka ryiwe. Ariko nanone tuza gukubitira mu gisirikare cy'u Burundi turebe urugamba rwabaye muri Poezero, aho bivuga yuko abasirikare bagera ku 100 b'abarundi baguye hano muri Poezero. Muraza kugenda musobanukirwa impamvu bamwe mu baturage batajya bemera doctrine za CNDD-FDD. Turaza kugaruka ku mateka ya CNDD-FDD ndetse n'amahitamo bagiye bakora izi saha akomeje kugenda yoreka iki gihugu cy'u Burundi, ishyaka ry'abadede nyamuneka. Ariko bakavuga bati abaturage b'abarundi bamaze kumenya Kenya, baravuga bati CNDD-FDD ishobora kudasenyuka
isenywa n'undi muntu uturutse ku ruhande, ariko bo ubwabo bazaryana. Niba izi saha hamaze kugera haduka intambara hagati y'umugore w'umukuru w'igihugu ndetse muranabizi neza ko mu minsi yashize bita Pastor Denis Bucuma Nkuru Nziza, mama wa Keri Nkuru Nziza, ngira ngo murabizi intambara ze na Angelina Nkuru Nziza na Angelina Ndayishimiye pardon. Ibyo byose rero mu by'ukuri ni ibigaragaza yuko uku kwisubiranamo muri aba badede bitoroshye, bigakubitiraho rero uburwayi bukomeye cyane bw'uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi bukomeje kugenda butavugwaho rumwe, benshi bavuga bati yaba ari amarozi, abandi bati ese yaba ari ibibazo by'uburwayi nk'ibisanzwe. Ibyo byose rero twebwe nibyo turi buze kugenda tubaramburira, tubabwira gatanu kuri kagenzi kako uburyo amakuru ahagaze. Nanone kandi murabizi neza yuko ibyacu ni amakuru tuba tugomba kugenda tubabwira. Perezida Evariste Ndayishimiye ngira ngo amaze iminsi yizeje abaturage b'igihugu cy'u Burundi yuko agomba kubahereza umuhanda uva Gitega werekeza mu mujyi wa Bujumbura. By'umwihariko uyu muhanda ingengo y'imari izakora uyu muhanda yamaze kugenda isohoka, ariko implementation y'uyu muhanda yakomeje kugenda kuba ikibazo. Ni nayo mpamvu ngira ngo mu minsi yashize ubwo yajyaga mu nteko nshinga amategeko yagiyemo asaba abadepite kwemeza umushinga w'itegeko wo gukora uwo muhanda, ariko abadepite bamubwira yuko n'ingengo y'imari bayemeje igomba gukora uwo muhanda. Izi saha rero Minisiteri y'Ibikorwa Remezo ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi biravuga yuko hari intambara hagati y'ubutegetsi cyangwa se hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye n'iyo minisiteri, kubera ingengo y'imari isohoka yo gukora igikorwa remezo runaka, ariko byagera muri minisiteri ntihabe implementation y'ibyo bikorwa remezo. Benshi bakavuga bati abadede baraseze, benshi bakavuga bati abadede barasaze, kuko ibyo byose n'ubundi bikorwa n'ishyaka riri ku butegetsi, niryo riba rigomba gukurikirana ngo rimenye ngo ryatoye abayobozi bameze bate, cyangwa se n'abayobozi bari mu myanya ese bari ku rwego rwo kuba bakorera abaturage nk'uko bigenda bitangazwa. Ngira ngo ibyo byose ntibikomeje kugenda bigaragara, ariko nanone turaza kugenda tugaruka ku mazina akomeye cyane. Turebe mu gisirikare cy'u Burundi, turebe umwiryane, intambara ikomeye cyane yamaze kugenda yaduka hagati ya Prime Niyongabo ndetse n'umugaba mukuru w'ingabo ushinzwe ingabo zirwanira ku butaka. Tuze kugenda tureba ibyo ari byo, ariko abasirikare b'abarundi bari ku butaka bw'igihugu cya Kongo, ibiziga byabo cyangwa se imirambo yabo yabuze uburyo itaha, kuko mama 23 mu by'ukuri aha hantu yahakoreye agatendo. Aha hantu mama 23 yarasanye cyane n'igisirikare cy'u Burundi. Nshuti bavandimwe, ngira ngo musanzwe mubizi neza yuko tugenda tubaramburira amakuru rero agezwa muri uyu mugoroba. Aravuga yuko ubuzima bwa Perezida Evariste Ndayishimiye bwaba bukomeje kugenda bujya mu kaga nyuma yuko ku munsi w'ejo yajyanywe mu bitaro bya Kira Hospital, ariko mu gitondo cya kare ngo twabahaye amakuru avuga yuko yahise akurwa muri ibyo bitaro. Harimo amahitamo avuga yuko ashobora kujyanwa mu gihugu cya Kenya, andi mahitamo akavuga yuko ashobora kujyanwa mu rugo akaba yakitabwaho n'abaganga b'inzobere mu gihe yaba ari mu rugo. Rero bikagaragaza yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi akomeje kugenda ategwa iminsi, ategwa ibikwazo bikomeye cyane, nyuma yuko aciye amarenga yuko ashobora kuziyamamaza kuyobora iki gihugu cya Repubulika y'u Burundi cy'u Burundi mu matora ateganyijwe umwaka wa 2027. Mu byumve neza, ariko abagabo barimo Reverien Ndikuriyo nyuma yuko yari yamaze kugenda atangaza yuko agomba gusezera mu ishyaka rya CNDD-FDD, ariko Perezida Evariste Ndayishimiye akamugarura ku gahato avuga ati nyamuneka ko ubizi neza yuko kugira ngo iri shyaka turishinge twakoze revolution yabitaga yuko mu by'ukuri ngari incabwenge z'abahutu nk'uko babigaragazaga. Izi saha Reverien Ndikuriyo uragira ngo ubi impamvu yo kuba izi saha amateka azandikwa yuko ari we wagize uruhare mu gusenya abagumyabanga ba CNDD-FDD? Nicyo cyagaruye Reverien Ndikuriyo ku murongo, ariko nanone bavuga yuko aje ataje ahubwo ategereje yuko igihe cy'amatora kigera akiyamamaza, yakiyamamaza nk'umukandida wigenga, yakiyamamaza CNDD-FDD yamutanga nk'umukandida perezida. Ibyo byose rero nibitegerejwe kuri uyu mugabo ukomeza kugenda aca amarenga agaragaza yuko mu by'ukuri yaba arimo aritegura kuba yayobora iki gihugu cy'u Burundi, cyangwa se ahawe amahirwe yayobora iki gihugu cy'u Burundi. Twababwiye yuko nanone amakuru arimo aragenda avugwa, by'umwihariko ubwo yatangazaga yuko bimwe mu bikorwa remezo iki gihugu cy'u Burundi kikigenderaho ndetse na bimwe mu mutungo kamere igihugu cy'u Burundi gifite byose byagiye bivumburwa ndetse binakorwa ku gihe cyabagaza. Ariko izi saha ku gihe cya Perezida Evariste Ndayishimiye amahitamo turimo turagenda tubona mu by'ukuri ntago abereye abaturage, ntago twatinya kubivuga kuko abari kutwumva mutunyomoze niba tubeshya.
ni icyo gikorwa remezo kiri ku rwego rwa mega project cyangwa se umushinga munini uri ku rwego rw'igihugu, atari bya bindi ngo umuhanda ku rwego rw'akarere, amashanyarazi yasanzwe yahawe abaturage, ariko ku rwego rw'akarere turavuga ku rwego rw'igihugu, nk'uko wabona stade cyangwa se wabona imihanda ikonekta igihugu n'ikindi, ubwo imihanda ikora ku maboda cyangwa se n'izindi projet gucanira imihanda mininiri. Ibyo byose abadede mwe mudutega amatwi, ayo mavugurura mu by'ukuri barayakoze afatika ku buryo twahera tukavuga ati CNDD FDD iri mu murongo wo kuba yagira ibyo ikora. Ibyo rero nibyo abadede bagiye kuzira, nibyo Perezida Evariste Ndayishimiye n'abamushyigikiye bagiye kuzira. Nyamuneka bivuga yuko mu by'ukuri imvururu zishobora kuzongera kwaduka ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, kuko abaturage bararushye. Bigaragara yuko abayobozi benshi bagenda batanga imbwirwaruhame zitandukanye, ariko mu by'ukuri byagera ku mibereho myiza y'abaturage byo bikaba akasamutwe, abaturage b'abarundi bagakomeza kugenda abastrugglinga, ubuzima bugenda bubagora. Nyamuneka nshuti bavandimwe, ngira ngo murabizi neza yuko ibyaca ari amakuru. Turagaruka tubabwire andi makuru avuga yuko aravuga ati mwaba murimo muransebereza umugabo, ntago ibi ngibi bishoboka cyane. Ibi rero bikagaragaza yuko muri politike y'iki gihugu cy'u Burundi ibintu bikomeje kugenda bijya iwandabaga, byinshi bitavugwaho rumwe ku buzima bw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Ngira ngo benshi baravuga bati yamaze kugezwa muri Kira Hospital. Ibi ni ibitaro ngira ngo mu by'ukuri wo bita Aregueme Bunyoni yararwariyemo mu minsi yashize, nubwo amakuru dukomeza kugenda dutohoza agaragaza yuko yagaruwe muri gereza nkuru ya Gitega, akaba ariho akomeje gukomereza uburoko bwiwe. Rero benshi baravuga bati byanga byakunda Perezida Evariste Ndayishimiye nawe reka agererwe mu kebo nk'ako yagiye ageriramo abanyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi, barimo na Aregueme Bunyoni umaze gufungwa hafi imyaka igera kuri 5, akaba yarakatiwe igifungo cya burundu kubera gushinzwa ibyaha byose bigiye bitandukanye. Rero amakuru nanone akomeje kugenda agaragaza yuko umwiryano ukomeye mu gisirikare cy'u Burundi, naho nago bihagaze neza. Ariko mbere yuko tujya mu gisirikare cy'u Burundi, reka turebe iyi ntambara ikomeye cyane yamaze kugenda ivuka hagati ya y'umugore wa Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse na Reverien Ndikuriyo ku itariki ya 25, ubwo uyu mugabo bita Reverien Ndikuriyo yatorerwaga manda ya kabiri yo gukomeza kuyobora ishyaka rya CNDD FDD, ubwo yagezaga imbwirwaruhame ku bari bitabiriye icyo gikorane cyangwa se ikoraniro kaminuza. Yaje kugaruka ku bijyanye no kuba igihugu cy'u Burundi zisaha bimwe mu bikorwa remezo ndetse na achievement zitandukanye igihugu cy'u Burundi kigenderaho n'ubundi byagezweho mu gihe cya Bagaza. Ibi rero bigaragara yuko bitigeze byishimirwa na bamwe mu banyepolitike, by'umwihariko abaheza nguni bo muri CNDD FDD barimo n'umugore wa Perezida Evariste Ndayishimiye, Angelina Ndayishimiye. Rero amakuru akagaragaza yuko kuri rezo sosiyo, ku mbuga nkoranyambaga, by'umwihariko kuri Twitter cyangwa icyahoze ari X, nibwo Angelina Ndayishimiye yaje kugenda agaragaza mu by'ukuri impamvu yamuteye kutishima. Angelina Ndayishimiye yaje gushyiraho comment ikomeye cyane agaragaza yuko ashimira Reverien Ndikuriyo kuba abaye umugambwe CNDD, umukuru w'umugambwe wa CNDD FDD, ariko nanone anamusaba yuko atakongera kujya agaragara mu buryo bwo kunenga ubutegetsi buriho. Reverien Ndikuriyo murabizi neza yuko mbere yuko Perezida Evariste Ndayishimiye amusaba kongera kuyobora iki gihugu, kuyobora iri shyaka rya CNDD FDD, hari hamaze iminsi nanone hacicikana amakuru atandukanye ku mbuga nkoranyambaga agaragaza yuko Reverien Ndikuriyo yaba arimo arashaka kwigumura kuri Perezida Evariste Ndayishimiye, akamwigumuraho. Ariko kandi nanone amakuru akagaragaza yuko uyu mugabo yaba yaramaze kugenda yiyakira yuko mu mwaka wa 2027 agomba kuzatanga kandidatire ye mu kwiyamamaza kuyobora iki gihugu cy'u Burundi. Nubwo tutaramenya ngo kandidatire azayitanga ari mu ishyaka rya CNDD FDD, azayitanga ari muri Iprona, azayitanga ari muri CNL, cyangwa se ayitanga nk'umukandida wigenga. Gusa ikiriho cyo nuko umwaka wa 2027 uzagera, Reverien Ndikuriyo yaramaze kugenda mu by'ukuri agaragaza yuko yiteguye kuba perezida, cyane cyane yuko arashyigikiwe mu mbonerakure, arashyigikiwe mu ncabwenge. Benshi bavuga yuko mu by'ukuri numwe mu bagabo babona yuko hari ikizere batanga. Siwe wenyine, hari umugabo nanone bita Ndakugarika, cyangwa se umwite mu by'ukuri uyu mugabo Ndakugarika Gervais Ndirakobuca, benshi bagaragaza yuko mu by'ukuri icyo cyizere nawe yagihabwa cyo kuba yayobora iki gihugu cy'u Burundi. Sibyo kandi nanone hari umugabo bita Arendi Kumana, uyu nawe nyuma yo kuba hari byinshi yagaragaje ku bijyanye n'ubutegetsi bw'u Burundi, by'umwihariko murabizi neza ko ari umushikiranganje ujejwe cyangwa se ushinzwe igenamigambi ndetse n'amafaranga hano ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi. Benshi bakavuga bati aba ni abagabo b'incabwenge mu gihe bahabwa umwanya bayobora iki gihugu cy'u Burundi, mu gihe ubuzima
ubuzima bw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi bwo mu by'ukuri butari kuvugwaho rumwe. Benshi bavuga bati Perezida Evariste Ndayishimiye yabarembye, abandi bati oya ibyo ngibyo naba mu imvugo muharabitse cyangwa se no kugira bamuharabike, ariko mu by'ukuri ikiriho cyo mu makuru turi kugenda twakira nuko ubuzima bw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi butameze neza cyane nkuko bikwiye. Ntago muri iyi minsi mu by'ukuri bimumereye neza, kandi mu by'ukuri bikagaragara yuko ibyo byose biri kuba nyuma yuko uyu mukuru w'igihugu cy'u Burundi mu by'ukuri avuye muri iri koraniro kaminuza, ubwo yaterananyaga mu by'ukuri imbaga, ubwo hatorwaga umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD, ndetse muri iri koraniro kaminuza niho hagiye hamenyekana amakuru menshi agiye atandukanye. Ariko mu by'ukuri muri CNDD-FDD turi buze gukomeza tubabwira andi makuru akomeje kugenda avugwa, tubabwire yuko